Lep pozdrav in dobrodošli v novem videu in danes spet igramo FIFA. In ja, danes moramo premagati Lazio, potem zatem imamo pa še ali Everton ali pa Ajax, seveda, če nam uspe premagati Lazio. Ja, in zdaj začenjamo se igro iz sredine igrišča. Mislim, dejansko je bil Koreja v bližini, ampak še vse. Bravo, Oblak. Dobri pa sem. Škoda, ker mi zdaj ni uspela vzeti žoge. Se Koreja. Gimenez. In ne, no, Lazio je dal prvi gol. Ok, to se ne sme dogajati. Banasar. A ja. Že včeraj sem Banasarja pa Ibrahimovića zamenjal. Suarez. Banasar in gol! A ne. Fuck, to je bil Koke! Ajmo, Oblak. Koke včeraj. Papak! Spet od Immobile. Ja! To! I'm sure he'll settle in quickly. A proper pro. He's in behind. Must be. Ne, no. And all of their team are enjoying this performance. That's, well, it could be on for him here. And fisted away. Ivan Perisic. Milinkovic Savic. Well, this could pose problems for the defense. Ne, no. Caicedo with it. Milinkovic Savic. Well, they're on the scent of something positive. Joao Felix. Saul. Can they stop it going in? Ok, končno še en gol za znižanje rezultata. Oh. Ok, samo še 3 moramo dati do konca. Plenty of players waiting in the middle. There's the referee's whistle. Ok, od Pariza smo dobili za Herrera, da pojmo pogledat. 31 milijonov je napovedano, da je maksimum. Gremo mi na 30 milijonov zdaj. Ne, 32. Ja. Ok, za 32 milijonov gre Herrera k Parizu. Ok, zdaj sem se odločil, da gremo tega kupiti, ker je precej pocen. Pa ima kar dost kvaliteten je. Ok, zdaj plača, koliko mu jo damo. Njemu lahko damo že dokaj malo. Ajmo, recimo 25 jurjev, da mu dam plačo. Evo, dobro. Recimo. Ok, imamo še za Vrsalka. Vrsalko k Cityju, da bi šel. Ok, njega moramo prodati, ker on res ne bo nič igral. Kljub temu, da je kar dober. Pa 27 milijonov, da mi ti daš. V redu. V redu, za 27 milijonov. 27 milijonov lahko dobimo od Vrsalka. Ok, končno smo dobili še za Kokeja. Spet Juventus. Ok, rečemo 100 milijonov, takoj. Nočem ga toliko malo. Rečeva 90 milijonov. Dobro, za 90 milijonov smo pa dali Kokeja. Kupiti enega centerbacka. Idemo torej tole, pa koliko?
20 milijonov, recimo. Vidite, koga oni želijo. Okej, jaz se strinjam. Dam ti jaz tudi 100 jurjev. Dobar. Keleni je zadovoljen. Gremo kar na tekmo. Tako da, ja. Gremo proti Valenciji. Imam pa tole postavo. Ok, super. Ibrahimović je kapetan, ampak jaz bom dal Oblaka za kapetana. Nas je do zdaj dejansko še najbolj reševal. Ja, in že začenjamo iz sredine igrišča. Gremo zdaj po boljši rezultat, kakor proti Laziju. Lazio. And at this time of year, everyone is seemingly imbued with a spirit of happiness. Opening day in La Liga. He's in with a chance. Evo, in prvi zadetek je naš strelec Zlatan Ibrahimović. Kera, 3. minuta. Super. Jep, 3. minuta. To! Ja, tole nam je manjkalo, bolj kot ne proti Laziju. Ok. No, vsaj Saul je zdaj dobil mesto na igrišču, zdaj, ko je šel koke stran. Tako da, ja, vsaj to. Resno. Ok, Zlatan Ibrahimović pri žogi in novi zadetek! 14. minuta, 2-1. Strelec poznava Zlatan Ibrahimović. Joj, na Oblak. Ok, dober. Še zmeraj je naša žoga. In hat-trick Zlatana Ibrahimovića. Da našim golom. Spet. Ok. Zdaj pa na drugi strani vroče. Saulin zadetek! 4-2 za Atletico. In gol še Suarez. In smo že v novi priložnosti. In gol. Gol Joao Felixa za 6-2 po podaji Luisa Suareza. Ki so ulepele nov napad. Felix. In ali bo to gol? In gol Felixa. Drugi zadetek Joao Felixa. In tudi 7. zadetek v 7. žoga za hrbtom vratarja Valencije. Torej, 7-2 bo po mojem kar ostal končni rezultat tega srečanja. Da, ja, zmagali smo ekstremno za 5 golov. Res, po prvem polčasu sem mislil, da se nam bodo še zelo upirali, da bomo še zmeraj dali oni meni gol, jaz njim v takem ritmu, pač na takem zaporedju. Očitno ni bilo tako, v drugem polčasu smo jih popolnoma povozili. Ja, in že začenjamo s novo tekmo proti Villarealu, tako da, ja, gremo še po eno zmago. Joj. Not to be on that occasion. Interesting idea from Suarez. That's all they can conjure for now. Good movement. Ok, Luis Suarez v priložnosti. Suarez in gol! Gol za 1-1 Luisa Suareza.
chances on. And a touch of finesse. And the post coming to the goalkeeper's aid. Ne morem verjeti. Moreno. Ali je to sploh možen? Koliko je bilo zdaj to bliz? Jaz sem že bil ziher, da je tole gol. Ne, no. Alvarez super priložnosti. In gol! Da ne dobimo več gola. Ne, no. Pa dobro. Zdaj igralci Villarreala izvajajo penal. In ti jebe. On the ball, Chukwueze. So the referee brings this match. Ok, in v bistvu sedaj, po tem porazu, so se odločili, da mi res rabimo okrepitve. Ampak koga pa? Jaz bi rekel, da rabimo njega. Ok, za Jurija Tielemannsa smo se pogodili, v bistvu skupno ceno smo res zelo preveč plačali, ampak ok. Damo mu 100 jurjev, 100 tisoč mu dam. Dobar, strinja se. Ok, in jaz bi res rad imel enega light wingerja še. Ok, 104 milijone, 5%, ko bo šel, ok, jaz sem zadovoljen. Dobro, samo še s Hazardom se moram zmeniti, pač, Edino Mazarem se moramo še dogovoriti. In imamo novega izjemno dobrega left wingerja. Dejansko želi veliko manjšo plačo, kakor jo je imel. Tega nisem pričakoval. Videl sem igralca, ki ga bom probal zdajle dobiti. In to je Niklas Sule od Bayerna. 60 milijonov. Ok, super, super. Tole je zelo dober. Zdaj smo dejansko enega branilca, ki ga sploh ne bi dajal v igro, smo dali Bayernu. In oni so meni dali enega, ki bo meni zelo koristil. Tako da, ja, to je super. Mislim, najprej bo res bolj, ko ne v rezervi. Damo ti 100 jurjev. Dobre. V redu? V redu. Plačamo 100 jurjev. Evo, in že začenjamo s novo tekmo in evo. Zdaj spet igramo doma, tako da moramo že samo za to zmagati. Ja, in ali bo Sule zdaj prvič pri žogi? Ne. Ja. V 3. minuti smo že dobili gol. Now can they make something happen? In gol Azarja! This might be the perfect counter-attacking opportunity. All hands on deck. Sula je pri žogi, pela je napad Atletika, ki je podal do Azarja in Azar spet zadeva za 2-1. Če da je drugič danes strelec Eden Hazard za Atleti. Znova Eden Hazard pa Rižogi. Išče Zlatana Ibrahimovića. Ibrahimović in gol! Gol Zlatana Ibrahimovića za 3-1. Dvakrat je bil Eden Hazard strelec, zdaj je pa asistent. In Atletico je že v novem protinapadu. Tielemans in gol!
But will it be purely a consolation at this stage of the proceedings? They haven't been at their best. Ja, in evo, tukaj smo dobili še en zadetek, zaradi čist na koncu za 4-2, nažalost. And that is that. The final In whistle to je is bilo sounded, and to, 3 to. points for Atletico. They take the spoils. Lee, how do you... Evo, in tako, na podčju je čas za Ligo prvakov. Tremendously strong in the tackle. Great pressure to win the ball back. Oh, a nice looking pass. And there we In go. gol, It is the number ultimate 1, opening. strelec pa je Saul Niguez. Atletika v novem napadu. To zna biti zelo nevarno, Saul do Ibrahimovića, Ibrahimović pa zadeva za 2-0. For you, it's a case of deal done. Alessio. Oh, big chance. In Atletico v novi priložnosti podajo do Azarja in gol! Atletico v novem napadu, strel Ferreira in gol! Novi zadetek za Atletico! In Salzburg je v svojem prvem napadu na tej tekmi in takoj da gol za 4-1 iz enega izmed redkih tako nevarnih napadov. Neverjetno. Ja, in podaja edina Azarja naprej do Joao Felixa. Felixa do Suareza, ali mu bo uspelo, in to je zadetek. To je peti zadetek Atletika proti Salzburgu na tej tekmi. In to je zadnji Niko Žvižka, končni rezultat 5-2. Zdaj čisto na koncu je padel še en gol v mrežo Atletika, tako da ja, končni rezultat 5-2. Res spet fenomenalna tekma za Atletik. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.